Alabanza al Señor. Sí, hay gente que su cabeza... Oui, il y a des gens qui ont tête comme ça. Porque Dios le mostró una cosa en sueño. Parce que bon Dieu montre un bagage dans un rêve. Ya son profetas. Là, il est déjà prophète. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé con la integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de no pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Bon Dieu répond-lui dans le rêve là. Oui, moi connais ou fait ça ou fait ça sans aucune mauvaise idée de tête. C'est peut-être ça, moi pas quitter ou faire pécher ça contre moi. Amén. Dios le detuvo de no pecar contra Dios. Bon Dieu te campé lui pour pas faire pécher contre bon Dieu. Dios advirtió. Bon Dieu avertit lui. Igual que Dios advierte a nosotros. Même je bon Dieu avertit nous tout. Antes de pecar, Avant de pécher. Dios nos habla. Bon Dieu parle avec nous. Dios nos dice. Bon Dieu dit nous. Amén, hermanos. Y aún así pecamos. Et Amén. même malgré comme ça nous péchons. Y ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Mais ça ou fait Alléluia. Verset 7. Mais ça pour vous faire. Remettre nom là madame li. C'est un prophète bon Dieu lié. La prière pour pas mourir. Mais Amén, si vous amén, pas amén, remettre amén. Y vivirá. Hasta ahí leí. Amén, hermanos. Amen. Porque es profeta Parce que c'est prophète lié. y orará por ti. Il va prier pour vous. Mira a veces que cuando los cristianos, nosotros los cristianos mentimos, hermanos, Regardez que nous-mêmes comme chrétiens, nous pas mentir. causamos problemas. Nous cause problème. Amén, hermanos. Hermano Miguel tiene una pregunta. Frère Miguel, Él era profeta il était un prophète. y dijo media verdad. Il dit demi vérité. Amén. Y causó problemas. Et puis il a cause problème. Porque por lo que él ha dicho, Parce que à cause ça il dit casi otro peca. presque tout l'autre yo te péché. Casi Dios mata a un otro Presque bon Dieu capable tuer un l'autre por la mentira à cause mentir. del profeta Le Abraham. prophète Abraham. Hermano Miguel, Frère Miguel. Pastor, si la mentira, todos sabemos que la mentira es mala. Cuando los hijos, para recibir la bendición, dos de los hijos, ¿cuál hijos? ¿de quién? Esaú con Jacob. Sí. Ya, no solamente fueron los dos no solamente fue Esaú quien mintió, fue la mamá, que también mintió. Pero aún así recibieron bendición de parte de Dios. Amén. ¿Está bien entonces? ¿Para mentir? Dígalo usted, porque si mintieron y recibieron una ¿Quién bendición de quiere Dios, contestar esta pregunta? Qui est capable de répondre à ma question? había un propósito de parte de Dios, si es cierto. Se lo dijo. Entendí su pregunta. Amén. Déjeme contestar ahora. ¿Quién puede contestar esa pregunta? Abraham mintió Abraham va mentir. y Dios le usa para ahorrar Bon Dieu utilisé pour prier por Abimelech pour Abimelech y Faraón. et Pharaon. Amén. Esaú, Esaú. Jacob Jacob, y su mamá maman Jacob, le hicieron una trampa allí al padre, ¿cómo se llamaba? Isaac, il mettait un pèlerin là pour papa qui c'est Isaac. y le dio a Jacob la bendición. Il ba Jacob bénédiction. Y el hermano pregunta ahora, Eh bien, frère pose question qu'on y a. mira, y recibió la bendición. Il te recevoir bénédiction. Si Dios aprueba la mentira. Si bon Dieu est d'accord avec mentir. Hermano Elías. Maneira ora nos ganha, anto Deus a palavra bisa para nós não ganha. Anto toch bonha bendição, e sei no que médico Deus está apropriar e ganhamento sendo que la bisa para não ganha. Amén. Ganhamento na bendición. Et c'est ba mentir qui bon bénédiction. Abrir. La Miséricorde, bon Dieu. Hay gente que a veces testifica. Gen mon gen des fois qui témoigne. Hermanos, Yo dit frère mio, Dios me ayudó. bon Dieu aidem. Yo pagué este trabajador de gobierno Moi paye travail dans le gouvernement ça. $1,000 debajo de la mesa. $1,000 en bas table. Y gloria a Dios. Et gloire à Dieu. Salió mi permiso. Permis me sortir. Eso no tiene nada que ver con Dios. Ça va rien avec bon Dieu. Eso es fraude de primera Ça clase. c'est un fou, premier fou qui te Y caractérise. no lo Et testifique. puis pas témoigner ça. Amén, hermanos.
Dios no aprueba esas cosas. Bon Dieu pas d'accord avec bagay ça. Gloria al Señor. Hermana Tabita, ¿quiere añadir algo? Espera un momento. Dios es Dios del bueno y del malo. Y vemos que el malo triunfa bastante. Y el bueno a veces dice, pero Dios mío, ¿por qué el malo le va tan bien? Y a mí que soy bueno me va tan mal. Pero el problema es que todas las cosas tarde o temprano tienen su consecuencia. Pasan bien, pero hay un final. Dios le bendiga. Amén, gloria a Jesús. Dios no aprueba la mentira. Amén. Bon Dieu pas approuvé mentir. Pero la misericordia de Dios es grande. Miséricorde bon Dieu grand. En el caso de Jacob, Dans le cas de Jacob là, él vendió su derecho de primer hijo. c'est lui-même qui vend droit comme premier petit. Era Esaú que estaba actuando mal. C'est Isaïe qui a agi Porque qui a agi él bien. vendió su derecho. Parce qu'il te vend droit. Y ahora va a matar animal para recibir la bendición del primer hijo. Qu'on y a le tuer une bête pour le recevoir premier droit comme premier petit. Y ya, no era bueno que la madre y Jacob tomaran el pelo de Isaac. Il n'est pas bon pour maman avec Jacob te prend pour bête là, pour Isaac là. Pero Dios sabe, Mais amén, bon Dieu connaît. cómo conducir las cosas Comment il conduit bagay yo para que su propósito se cumple. pour plan capable accompli. Pero Dios no aprueba la mentira. Mais bon Amén. Dieu pas d'accord avec mentir. El cristiano tiene que hablar la verdad. Un chrétien doit parler vérité. Y a veces mentimos así. Et gagner parfois nous bay mentir comme ça. Antes íbamos a Puerto Rico, hermanos, Et longtemps nous t'ai à Puerto Rico. y dejábamos nuestra maleta en la iglesia Nous avons quitté malette dans l'église. y vamos a hacer compras el Et puis, último día. nous allons acheter dans le dernier jour. Después regresamos Après nous retourner, y cogemos nuestra maleta y vamos al aeropuerto. nous prenons malette, nous prenons l'aéroport. En el aeropuerto te pregunta uno, Et puis dans l'aéroport, on nous pose une question là. ¿has dejado tu maleta sola? Ou quitter malette ou pour compte li? Y yo veo que muchos hermanos pasaron Moi ouais en pile fois t'a passé. y le hicieron la misma pregunta. Moi dit moi fait même question. Y cuando yo llego, Et puis les arrivé, ¿has dejado tu maleta sola? moi quitter malette pour compte li. Dice, papá. Papa, Si digo, no miento. si me dit non, bah mentir. ¿Pero qué dijeron esos hermanos entonces? Mais qui ça va dire frère Seigneur alors? Pastores y todo. Pasteur avec tout. Digo, sí, lo dejé sola, pero estaba en la iglesia Moi dit oui, moi quitter pour compte li maintenant dans l'église là. y controla mi maleta Et puis yo contrôler malette là. por la verdad que hablé. À cause vérité que vous parlez. ¿Dios aprobó la mentira de ellos? Bon Dieu a prouvé mentir moun sa yo? No, hermanos. Non. Amén, hermanos. Dios quiere que siempre hablemos verdad. Bon Dieu toujours voulait pour nous parler vérité. No hay mentirita blanca. Amén. Pas que mentir blanc. Y Abraham oró. Dios dijo a Abimelech, Bon Dieu dit à Abimelech, ve para que el profeta ore por usted allez pour prophète capable prier pour y vivirás. et puis ou pas mourir. Y si no la devolvieres, Mais si ou pas retourner, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. si ou pas remettre li, moi tout dit ou ça ou pral mourir. Hay promesas que Dios hace Gen promesse bon Dieu fait incondicionales. inconditionnel. Amén. No son muchas. C'est pas en pile. Rara vez Et chaque fois, Dios hace promesas bon Dieu incondicionales. fait promesse sans condition. Y Dios le promete Bon Dieu promet tout, que estará con tal persona. il va ensemble avec tel monde. Son promesas incondicionales C'est une promesse qui pas gain condition. que Dios cumplirá Que bon Dieu gain pour el l'accomplir. propósito en la vida de esa Et persona. plan dans la vie moun La ça. mayoría de sus promesas son condicionales. Majorité promesse yo c'est promesse conditionnelle. Amén, hermanos. En el versículo 8, Dans verset 8 là, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo a todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. dans verset 8 là il dit, "Nan matin bonnet Abimelech rele tout domestique li yo, li raconte yo tout bagay. Yo tout yo te paix en pile." Amén. Y vemos que Abimelech fue en el versículo 9, llamó a Abraham Nous dans verset 9 là, li rele Abraham. y le exhorta, ¿por qué has hecho esto? Abraham il dit, "Pour qui ça fait ça?" ¿En qué pequé contra ti? Il dit, "Qui ça me fait qui mal contre vous-même?" Amén. No debiste mentir. Ou pas doué bay mentir. Por tu mentira casi Dios me mata a mí. À cause mentir, bon Dieu presque tuer. Y en el versículo 10 Dans verset 10 là, dice allí, ¿qué pensabas
para que hicieses esto? Et Abimelech dit à Abraham encore, pour qui ça ou fait ça, ça ou fait hein? Amén. ¿Qué pensabas cuando estabas mintiendo? Et qui sont tes pensées de ça qui l'autre a menti? Y Abraham respondió, Abraham répond-lui, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. moi te dit dans kem pas gen monde qui est craintif pour bon Dieu, boy ici là. Moi te crois yo ta ka touyer pour être madame moi. Amén, hermanos. Y aún no reconoce, ¿eh? Et jusqu'où il pas reconnaître. Hein? En el 12 dice, Dans 12 ans il dit, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. mais c'est vrai oui, c'est sem lié. Nous même papa, mais nous pas même maman. Et puis c'est madame moi lié tout. En el versículo 13 Dans dice verset 13, Abraham, Abraham dit, él y Sara se acordaron lui avec Sarah, yo te fait yo te entré dans accord para siempre mentir. pour yo toujours bailler mentir. Alabanza al Señor. Qué pacto, hermanos. Qui contrat frère mio. Qué terrible. Qui terrible. Amén, hermanos. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras Bon vidas. Dieu doit être en première place dans la vie nous. Ni tu esposo, C'est soit monsieur, ni tu esposa, c'est soit madame, nadie. personne. Dios en primer lugar. Bon Dieu dans première place. Amén, hermanos. A veces cuando hay cosas, Il y a parfois les gen bagay yo. vemos que la madre On va boire maman. se para firme tras de su hijo, lo Les defiende, campé femme des petits garçons là la défendre li. aunque sabe que su hijo está en error. Même s'il connaît petit garçon là dans yo erreur. Hay esposos o esposas Gen monsieur ou bien madame yo. que paran firme tras de su cónyuge Campé ferme contre un pareil là. en una disputa o cualquier cosa, Dans une discussion bien n'importe bagay. mientras saben Pendant ce temps que connaît él o ella lui même ou bien homme là. está en error. Yo nan yo erreur. Eso es malo. Bagay ça pas bon. Eso es idolatría. Ça son idolâtrie lié. Lo que es mal es mal. Ça un bagay qui pas bon, li pas bon. Aunque es mi hijo, Même si c'est petit moi, aunque es mi hermana, même si c'est sem, aunque tía, abuela, mamá, même lo si que c'est ma tante sea, grande, n'importe monde lié. lo que está mal es mal. Yon bagay qui pas bon, li pas bon. Amén, hermanos. Tal vez usted no lo diga públicamente. Peut-être qu'on a dit ça publiquement. Cuando llega a casa dice, no, no estoy de acuerdo contigo. Les mauvais la caille, m'bra dit, pas d'accord avec vous. Amén. No estoy de acuerdo contigo. Moi pas d'accord avec vous. ¿O no, hermano? En esa cosa que pasó, Dans bagay ça passé a. tú no estabas en lo correcto. Ou pas ta fait ça qui bon, ça correct. Tal vez no lo dice públicamente, Peut-être pas dit ça publiquement. pero en la casa lo tiene que hacer. Mais dans caille doit faire. Amén, hermano. ¿O no? Oui ou non? ¿Cuándo lo hacen? Combien de monde doit faire ça? No a todos, a algunos. C'est pas tout. Hay que hacerlo. Ou doit faire ça. Aunque es tu hermano. Même si c'est frère. Eso no está bien. Mais bagay ça pas bon. ¿Por qué estás murmurando así? Pour qui soit mimire comme ça? Tienes que hablar esas cosas. Ou doit quitter bagay ça? ¿Lo exhortas? Exalter. Aunque es tu hermano, esposo, esposa. Même si c'est frère, monsieur, madame, Aunque hijo, même si c'est petit tout, lo ou exhortas. exalter lui. Aunque es tu amigo, Même si c'est ami, ou lo exhortas. exalter lui. Si estás murmurando, hermano, Si on mimire frère. y tu supuesto amigo no te exhorta, Et puis, soi-disant, ça n'a pas exalté. él no es tu amigo. Les pas ami. Es un hijo del diablo que Dios puso al lado de usted. Ils sont petit diable que bon Dieu, diable a metté par côté. Y usted que está murmurando, Ou même quand mimire, es hijo del diablo ou también. même tout c'est un diable. Amén. Dos diablos juntos. C'est des diables qui ensemble. Porque si uno murmura, Parce que si on a mimire, si es tu amigo, si c'est ami, si te ama, si le remet, te corrige. la corriger. Amén, hermanos. Si te ve robando, Si lui ouais volé, si es amigo de verdad, si c'est vraiment te ami, exhorta. la peut exhorter. Eso no se hace. Bagay ça pas de fait. ¿O no? ¿O no? Oui ou non? Ananías y Zafira, Ananias ak Safira, ambos murieron yo tous les deux mourir. porque ambos eran malos. Parce que yo tous les deux pas de bon. No corrigieron el uno al otro. Yon pas corriger l'autre. No sé cuál fue el primero quien vino con la propuesta. Mon pas connaît qui est dans premier entre deux qui était venu avec plan. Tal vez las dos lo pensaron. Peut-être que tous les deux dépensé, Tal vez Zafira estaba pensando, peut-être Safira t'a pensé. ¿por qué la niña quiere dar todo ese dinero? Pour qui ça Ananias voulait bailler tout l'argent ça? ¿Cómo voy a decir lo que no? Comment on dire lui non là? Aunque lo prometió. Même s'il ne pas promettre. Y Ananías también pensando lo mismo. Et puis Ananias a pensé même bagaille là. Y al fin uno habló. Et puis à la fin yon parlait. No sé si es la mujer o si es el On varón. va connaître si femme ou si garçon hein. Alabanza. ¿Quién piensa usted que habló primero? Qui est-ce que vous pensez que tu vas parler avant? Como que es día de madre, vamos a decir que el hombre. Comme primero, je dis à ces jours maman, nous allons dire ces garçons. Y no, pues, estaban ahí y no soportaban más. Et tu là, pas casser porter encore. Pero Zafira, Mais Safira, vamos a dar todo ese dinero a Pedro. on nous va aller avec tout l'argent pour te bailler Pierre. Esto mismo yo pensaba, C'est ¿no? même bagarre t'a passé.
Pero lo hemos prometido. Mais nous fait promesse. Nadie lo sabe. Personne ne pas connaît. Yo no pensé que iba a sacar tanto dinero de ese terreno que nadie quería Je comprar. pas pensé que me retirer tout l'argent ça me dépenser marcher terrain. Por eso lo prometí. Pastor, si vendo este terreno, doy todo a la iglesia. Parce que si moi vendre terrain ça m'a l'église tout l'argent. Porque trato de venderlo allá 10 años y no se vende. Mais tu devais vendre pour dans 10 ans pas vendre. Y cuando lo prometió, Et puis il a fait promesse. ¡boom! Se vendió. Et puis même côté il Y vend. más Et de puis lo que pedía. plus que ça on dépensé. Eso hubiera sabido, no había prometido. Et puis tu pas fait promesse. Y Zafira y Ananías se juntaron. Et puis Saphira avec Ananias nous étions ensemble. Quita la mitad. Ils ont été 2000 dans l'argent. Nadie lo sabe. Personne pas connaît rien. Amén, hermanos. Mala esposa. Mal esposo. Mauvais monsieur. Mal amigo. Un mauvais ami. Mala amiga. Mauvais ami fille. Amén. El que ama, corrige. Il y a un monde qui remet, il corrige. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Usted ama a su hijo, lo corrige. Si on remet petit, tu vas corriger. Alabanza a Jesús. Amén. Y si hace mal, S'il fait un bagage qui pas bon, usted no lo defiende. ou pas de défendre. ¿O no? ¿O no? Oui ou non? Y muchas veces la madre lo Et defiende. plusieurs fois, maman, elle défend. Sí, yo sé que es malo, sí, pero muchos otros, no estamos hablando de muchos o de tu Moi, hijo, estamos mais hablando moi ahora. connais le pas bon, mais il y a un pilote. Non, pas ouais, aucun autre encore. Ouais, ¿O pas no, ouais. hermanos? Sí, yo robo, pero hay hermanos, no estamos hablando de otro hermano, estamos hablando de usted ahora. Oui, moi volé, mais il y a l'autre frère. Non, on ne va pas parler de l'autre frère, on va parler de ou même Kounia. Porque cuando hay dar cuenta y razón a Parce Dios, qu'il y a quelqu'un pour rendre compte dans bon Dieu. Dios no te va a preguntar por el hermano Parce Lorenzo. que demande pour frère Laurent. Dios no te va a decir hermano Robbie. Il pas dire frère Robbie. Dios te va a preguntar por hermana Parce que Tabita. demande pour cette Avita. Usted tiene que dar cuenta y razón para usted Vous mismo. pouvez rendre compte pour propre tête. Amén. ¿Qué has hecho? Qui ça on fait? ¿Qué has hecho? Qui ça on te fait? Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Bon Dieu dit Adam, qui ça on fait Que yo là? he hecho es la mujer que usted me C'est pas dio. moi-même, non, c'est femme ou pas moi. Nadie le gusta reconocer su falta. Personne ne va me reconnaître faute. Yo. Eva, ¿qué has hecho? Ève, qui ça on fait? Yo. Moi-même. Fue la serpiente que usted creyó. No hubiera creído crear esa serpent serpiente. te créé, puis tu pas te créer, c'est pas ça. Amén, hermanos. Nunca Tu reconocemos. vas jamais reconnaître. Alabanza al Señor. Y Abraham Et también. puis Abraham tout. Abimelech le dice, ¿qué has hecho? Abraham a dit qui ça on fait comme ça? Bueno, Eh bien, hay verdad en eso. vraiment, il y a une vérité dans ça. Porque es mitad hermana mía. Parce que c'est demi, c'est lié. ¿Sabe? Mi padre tuvo otra mujer Vous connaissez que papa me dit une autre femme. y ahí nació Sara. Et puis c'est là ça a venu fait. Entonces hay mitad verdad Et ahí. bien là, il y a demi vérité là. Amén, hermanos. En el versículo 17. Dans verset 17. Entonces Abraham oró a Dios Et puis c'est pour ça Abraham priait. y Dios sanó a Abimelech Et puis bon Dieu guérit Abimelech y a su mujer avec femme là, y a sus siervos. avec un serviteur. Tuvieron hijos. Et puis il était un petit. Porque Dios dijo a Abraham, cuando Dios le llamó en el capítulo 12, Parce que bon Dieu dit à Abraham, l'intérêt le chapitre 12 là, serás bendición. ou gain pour bénir. Amén. Dios le dijo, serás Bon bendición Dieu dit il gain pour le bénir. en tu simiente, Dans petit yo. de tu Dans descendencia, descendant yo. vendrá uno A venir yon que será bendición para todo el mundo. qui va une bénédiction pour tout le monde. Y Jesús viene de la descendencia de Abraham. Jésus sorti dans descendant Abraham. Amén, hermanos. Dios dijo a Abraham, Bon Dieu dit à Abraham, los que te bendicen yon monde qui bénit ou, serán bendecidos. il va bénir. Los que te Mais maldicen yon monde qui maudit ou, serán il maldecidos. vient pour le malédictionnaire. Dios le dio una promesa incondicional allí. Bon Dieu ba yon promesse là sans condition. Dios le dice más adelante, sí, Bon Dieu dit plus devant oui, anda delante de mí, ser perfecto. marchez devant mais puis vous devez bonnet. Amén, pero Dios puso una bendición sobre ese Mais bon Dieu pueblo. mettez une bénédiction sur peuple ça. Y cuando Balaam quiso maldecir a ese pueblo Les que Balaam te voulait maudire peuple là, y quería pronunciar il te voulait prononcer maldición, malédiction, salía c'est comme bendición. ça t'as sorti Pero la bénédiction. bendición de Dios estaba sobre su vida. Parce que Amén. bénédiction bon Dieu était sur la ville. Alabanza al Señor. Y Jehová cerró la matriz de ese pueblo. Et puis Jéhovah te fait matrice peuple là, En el versículo 18. dans verset 18 là. Y Abraham oró. Pour ça Abraham priait. Y así C'est comme ça, Dios los bendijo. bon Dieu bénit. En el 21 Dans chapitre 21, nace Isaac. naissance Isaac. Amén. Versículo 2, hermana Elías. Verset Puede 2. leerlo. 21, 2. Chapitre 21, verset 2. Alléluia. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Alléluia. Va, lesa 2. Pegué, pai, por favor.
Amén. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sarah vient enceinte à tout li te fin vieux grand monde là. Il fait un petit garçon pour Abraham dans date bon Dieu te dit là. En el versículo 3 Dans verset 3, le dice su nombre. il dit non. Amén. ¿Qué dice el versículo 3? Qui ça dit dans verset 3 là? E Abraham aduna suyo homber ku adna sepe ku Sara ahanya pe en nombre Isaac. ¿Qué significa Isaac, hermanos? ¿Ya lo Qui ça vimos qui la ça semana Isaac pasada? voulait dire? Risa. ¿Y por qué Dios le dio Ri. ese nombre? Pour qui ça bon Dieu bali non ça? ¿Por qué Dios le dio ese nombre? Parce qué? que Cuando Amén. Dios estaba allí con Abraham parce que là que bon Dieu était avec Abraham là, y Dios le dijo bon Dieu dit lui, que Sara iba a dar a luz Sarah gen pour l'enceinte, il va l'enceinte. y estaba allí escuchando, Et puis Sarah était campé là, il t'a écouté. Sara rió, Sarah t'a ri. le dio risa. Il t'a ri. Abraham Il también. va y un sourire Abraham tout. Y por eso Dios le dijo, Et ça bon Dieu dit, en toda su vida pendant toute la vie, van a recordar eso. on va songer ça. Va a llamar Isaac, Il va le Isaac, que significa risa. qui veut dire un sourire. Amén, hermanos. Versículo 5. Verset 5. ¿Quién le sigue? Qui laisse continuer. 5. Usted tiene que mostrar el papel. No hay problema. Yo comprendo. Micrófono. ¿Cómo no hay? Busca un otro. Tenemos mucho micrófono aquí. Alléluia. Gloria a Jesús. Amén. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Abraham, verset 5. Aha. Abraham te gen 100 ans sous tête li, Isaac petit garçon li a te fait ya. Amen. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Abraham 100 avait años. 100 ans sous tête li, les Isaac petit li a fait. Amén. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sarah dit comme ça, bon Dieu fait un bagay qui fait rire. Tout le monde qui tende ça pral rire avec toi. Amén, hermanos. Y así creció el hijo Et c'est comme ça, petit ça a grandi. de la promesa. Petite promesse là, il grandit. Y del versículo 8, Dans verset 8, vemos allí cuando el hijo terminó de ser destetado. là que nous voyons que l'éducation ça, il vient c'est vrai. Amén. Y había una ceremonia allí. Il y a une cérémonie là. A los 3 años, Dans 3 ans, el niño deja, amén, suelta el pecho de la madre. petit ça vient c'est vrai. Y allí Ismael, su hermano, Et puis c'est là, Ismaël frère là, hace mofa il vient faire, de Sara. il t'a joué avec ça, il passe dans bêtise. Versículo 9. Verset 9. Sarah vit Uriel, le fils d'Agar, d'Égyptienne, avait enfant Abraham. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Amén, hermanos. Amén. Y allí comenzó el problema. C'est là le problème dans commencer. No sé en qué se burlaba. On ne connaît de qui ça t'a passé dans bêtise là. Tal vez Ismael hacía mofa de la madre de Isaac, amén, Peut-être Ismaël t'a passé c'est soit maman Isaac là dans bêtise que parecía su abuela, qui était nous capable de dire c'était grande, que era muy vieja. qui était grand moun en pile. A veces los hijos tienen piernas de su mamá cuando va a la escuela Et que des parfois petite maman là qui à l'école, y no le gustan yo pas aimer ça. que mamá se presente en la escuela. Là que maman vient présenter dans l'école. Y si mamá ese día va mal vestido, Et si par exemple juste ça il paraît, il pas bien con su habillé pelo así, et cheveux blancs tout gars comme ça, caminan así, il commence à marcher comme ça. tienen vergüenza de su madre o padre, Il amén. vient honte pour maman ou bien pour papa. Pero vamos a ver a mi papá con cabeza grande sin pelo ahí. Et il dit oh, tout le monde parle ouais maman ou bien papa qui ont gros tête là. Y así Ismael hacía mofa C'est comme ça Ismaël t'a joué, t'a passé dans bêtise. de la madre de Et Isaac. maman Isaac là. Su madre parece una abuela. Il dit, maman semblait en grande. Amén, hermanos. El versículo 10. Dans verset 10.
Ya, dilo. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Amén. 11 también. 11. Este he dicho patercio grave en gran manera, Abraham, causa de su hijo. Amén, hermanos. Amen. Dans verset 10, il dit Abraham comme ça, mettez servante là dehors ensemble avec toute petite lia, parce que petite servante ça, pas gain droit héritier avec Isaac, petite moyen. Verset 11, parole ça a été fait Abraham la peine en pile, parce que Ismaël t'es petite lito. Amén. Y eso era fuerte, ¿no? Ça a été dit en pile, non? Sara dijo, esa mujer y su hijo salen hoy de mi casa. Et Sarah dit, femme ça fait petit, ça a sorti jeudi en dans moi. No van a quedar aquí más. Il pas prêter là encore. Salen hoy de mi Il a casa. sorti jeudi, il a sorti en dans moi. Amén. Y le dio a Abraham, Et il parlait, il va Abraham, porque era su hijo. parce que c'était petite li. No creo que tenía nada más con Agar, On amén. voit quoi qu'elle te gagne rien avec Agar. Pero Sara no soportaba más. Mais Sarah pas capable de supporter encore. Alabanza al Señor. Y Dios le dice a Abraham en el versículo Dans 12, verset 12, là, bon Dieu dit Abraham, estoy en el asunto. il dit, moi dans les affaires. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Et pas sentir que ça grave à cause de serviteur petite là. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Eh bien, pendant si tu demandes pour t'étendre les voiles, Porque en Isaac te será llamada descendencia. parce que Isaac c'est lui-même qui parle descendant. Amén, hermanos. Ismael no podía heredar junto a Isaac. Ismaël pas capable hériter ensemble avec Isaac. Es mejor separarlos ahora. C'est plutôt de séparer Kounia. Porque Dios sabe eso, Parce hermanos. que bon Dieu dit comme ça tout. Usted nunca vio Ou pas jamais hermanos de la misma sangre et frère c'est même sang que se aman. qui remet. Pero cuando el padre o la madre Mais muere là que papa ou bien maman y mourit, hay una et herencia, puis c'est un héritage là. usted nunca ha visto cómo esa gente Ou cambia. pas jamais comment moun ça yo changé. Como hermanos y hermanas casi se Comment matan frère c'est yo presque tout l'autre. por herencia. Peut-être héritage là. ¿O no? Oui ou non? Amén, hermanos. La gente cambia. Moun changé. Gloria al Señor. Muchas veces decimos, no, nosotros no. Plusieurs fois on dit non, nous même non. Alabanza al Señor. Pero cuando hay dinero en el asunto, Mais là que gagne l'argent dans affaire, todo se cambia. tout bagaille changé. Aunque eres hermano menor, Même si c'est petit frère, dame la mitad. bam demi. Alabanza al Señor. Y Dios vio eso de adelantado. Bon Dieu dit que t'envoie ça depuis d'avance. Dijo, haz lo que Sara te dice. Il dit fais ça, ça a dit faire. Es doloroso. Ça a été douloureux en pile. Es tu hijo. C'est petit tout. Tiene 13 años. Il a 13 ans. En su vejez tuvo Ismael. Et dans vieillesse, il fait il joue Ismaël. Me imagino Ismael andaba en toda parte con Abraham. Moi imagine Ismaël t'a pas marché tout côté ensemble avec Abraham. Le ayudaba en todo. Il t'a aidé dans toute bagaille. Y Abraham le enseñaba. Abraham t'a enseigné la Era prendre. su C'était hijo. petit lui. Alabanza al Señor. Le pareció grave en gran Ça manera. paraît grave en pile dans quel. Tal vez Abraham dijo a Sara, ¿cómo me puedes pedir esto? Il dit que peut-être Abraham dit comment on va faire perdre bagaille ça Mandar a mi hijo pour me voir petit moi aller. ir de acá. Pour me voir où était ¿Cómo là. me puedes pedir Comment eso? on capable faire ça? Pero fue a orar a Dios. Mais là il priait bon Y Dieu. Dios le habló. Bon Dieu parlait avec Te elle. va a doler, Il dit ça va faire mal en pile. pero es lo mejor. Mais pipi t'as fait ça. Sácalo ahora de tu Si casa. tu ouvré là dans Y caille. no te preocupes. Ou pas besoin d'inquiéter. Yo voy a cuidar de Moi él. pral prendre soin. Yo lo voy a guardar. Moi pral protéger. No hay alguien mejor que puede cuidar de nuestros hijos que es Dios. Pas un monde qui va prendre ce petit tuyau plus que bon Dieu. Y si Dios te pide algo Si bon Dieu m'a dit un bagaille, y te dice no te preocupes, si tu pas besoin d'inquiéter, hazlo. eh bien fais ça. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. El versículo 13 dice, Verset 13 il dit. y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. M'a bay petite servante là en pile petite. M'a fait le tourner une nation parce que c'est petit tout lié tout. Abraham falló con Agar Abraham faillit avec Agar. y tuvo un hijo de adulterio, Il fait un petit adultère. pero Dios perdona y sigue adelante. Mais bon Dieu pardonne, il continue à avancer. Dios no castiga a ese hijo Bon Dieu en puni petit là por la falla de Abraham. à cause Abraham. Dios ama a Abraham Bon Dieu remet y Abraham. le dice, porque es tu hijo Il dit parce que c'est petit tout. y porque tú eres bendición a Parce Abraham, que vous êtes une bénédiction Abraham. en ti serán benditas todas las personas del mundo. Dans ou même dans le monde entier tout le monde qui fait a béni. La bendeciré también. Eh bien
il va bénir tout. ¿Y qué hizo Abraham? Qui ça Abraham te fait? Inmediatamente. Immédiatement. Dile al que está a tu lado, Dis inmediatamente. mon qui va côté là, immédiatement. Dile Dis inmediatamente. ça, immédiatement. Inmediatamente. Immédiatement. Y dile, muy de mañana. Il dit matin, bonheur, bonheur. Muy de mañana. Matin, bonheur, bonheur. Aunque era su hijo amado. Même si petit il remet, Aunque él lo amaba. même si tu remets, Inmediatamente. immédiatement. Yo imagino que ese día ya era de noche. Moi imaginez, moi juste à la nuit. Y muy de Et mañana puis bonheur, bonheur. se levantó en el versículo Il est venu 14. dans verset 14 là. Tomó pan, Il prend pain. le dio agua, Il bat l'eau. le dio agar, Il bat Agar. poniéndolo sobre su Il hombro mettait lui sous ses épaules. y le entregó al muchacho. Il remet petit garçon. Lo besó Et puis il bol. y los despidió. Et puis il dit au revoir. A veces es fuerte servir a Dios, Il a fallu dire pour servir bon Dieu. pero él sabe lo que es bueno para Mais usted. il connaît ça bon pour. Abraham no pudo comprender Abraham pas capable de comprendre. que tenía que dejar a Lot Il en besoin su casa. couetter l'autre dans Kaili. Alabanza al Señor. Pero ahora Dios le habla. Mais là que bon Dieu parle, Él il entiende. comprend. Y con dolor, Avec douleur, tal vez con lágrimas, peut-être avec danger. obedece a Dios. Il obéit bon Dieu. Porque las cosas nos saldrán bien Parce que tout le monde va sortir si bien obedecemos a Dios. si nous obéissons bon Dieu. Dios no te pide que usted le comprenda. Bon Dieu va demander pour comprendre. Dios te pide a usted Mais bon Dieu obedecerle. va demander pour obéir. Hay cosas que yo no Qui entiendo. bagaille moi pas comprendre. Pero Dios me pide Mais bon Dieu obediencia. demande obéissance. Dios te pide obediencia. Bon Dieu demande Aleluya. obéissance. Y Shaira Masaya. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Amen. Le pareció grave a Abraham. C'était senti grave vampire pour Pero Abraham. cuando Dios le habló, Là que bon Dieu parlait avec elle. muy de mañana, Bien bon le matin, despidió al hijo. il dit petit au revoir. Salieron dirección al Il desierto. sorti direction pour désert. Andaban. Il t'a marché. ¿Y qué dice el versículo 15? Qui ça verset 15 là dit Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Amén. Salieron ahí il sorti là, con el odre de agua. il sorti là avec un sac d'eau Amén. A un desierto. et un désert. Y se faltó agua. Et puis l'eau dans le sac là vient fini. Y puso al muchacho debajo de un árbol. Il mettait mon chita en tout fragile. Y mira su fe en el versículo 16. Regardez la foi là dans verset 16 là. Alabanza a Jesús. ¿Qué dice el versículo 16? Se sentó enfrente, Alabanza a Jesús. Espera un momento. Alabanza a Jesús. Ya, van. y se fue y se sentó enfrente a ¿Qué número está? distancia. ¿Qué número es? El 1. Va, ¿ya más? Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Alabanza a Jesús. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Qui ça nous est là frère Samuel? Dios le habló a Agar, ¿o no? Bon Dieu parlait avec Agar. Dios le dijo, Bon Dieu dit lui, amén, que va a prosperar al niño. puis il va prospérer dans tout monde ça. Antes de eso, ¿ustedes recuerdan? Avant ça, vous songez, Cuando Sara hacía imposible la vida de Agar, là que Sarah te fait la vie Agar impossible, Agar huyó, ¿o no? Agar te sauvé. Cuando el niño estaba más pequeño. Là que petit ça te pipiti. Ella salió fuera de la voluntad de Dios. Eh bien Agar sorti dans volonté bon Dieu. Y Dios sabía que no era el tiempo aún. Bon Dieu te connaît, c'est pas de moment, c'est pas de l'air jusqu'au nier. Y Dios le dijo, regresa, Bon Dieu dit Agar, retournez, sométete. soumets tout. Hay que hacer las cosas en el tiempo de Nous devons faire Dios. toute bagaille dans le temps bon Dieu. Ahora llegó el tiempo de Dios. Quand il y a temps bon Dieu arrivé, Que Dios le dice, sale, il sorti, ahora no quiere salir. quand il y a pas voulu sortir. Alabanza del Señor. Le gustó la confortabilidad. Il remet confortabilité. Dios le dijo Bon Dieu dit lui, que voy a prosperar a ese hijo. mon frère Dios, prospérer petit garçon ça. Dios habló a Agar directamente. Bon Dieu parlait avec Agar directement. ¿Ustedes recuerdan? Vous songez ça? Que y dio ese lugar el nombre el Dios que me ve? Bon Dieu il dit place à relais, bon Dieu qui ouem nan. Porque no sabía que Dios me estaba viendo. Parce qu'elle pas te connaît si bon Dieu t'a regardé. Amén. Tuvo una experiencia con Dios. Il a une expérience avec bon Dieu. Y Dios le dijo, Bon Dieu dit, aún no es el tiempo. jusqu'au nier c'est pas content. Sométete. Soumets tout. Aunque la cosa está dura. Même si bagaille yo dit, Eso no quiere decir que yo no estoy en el asunto. ça va veut dire que moi pas dans les affaires. Te estoy preparando. Moi préparé. Porque tengo plan con ese Parce que muchacho. j'ai un plan pour petit garçon ça. Pero no el plan de Mais
heredar. Mais c'est pas plan d'héritier. No el plan del Mesías. C'est pas plan de Messie. Lo bendeciré, Moi va bénir. pero no ahora. Mais c'est pas Y Kounia. después de 13 años, Après 13 ans, llegó el tiempo tant le moment arrivé. y va errante. Et puis il peut aller devant. Se termina el Et agua puis l'eau vient fini. porque estaba enfocado en el agua. Parce que tu mets gel sous de l'eau. Sin este agua no puedo existir. Sans de l'eau, pas capable d'exister. Sin este agua me muero. Sans de l'eau, ça m'a mouru. Mentira. Menti. Sin Dios tú te Sans mon Dieu, mueres. ou a mourir. Con Dios tú tienes todo. Avec bon Dieu, ou bien tout Con bagage. Dios puedes soportar aunque no hay agua. Avec bon Dieu, va supporter même si pas de Con l'eau. Dios puedes soportar aunque no hay comida. Avec bon Dieu, va supporter même si pas de manger. Cuando ese agua falló, Là que tenía que haber confiado en il a besoin de Dios. confier dans bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Dios abrirá una puerta Bon Dieu va ouvrir une porte. porque me dijo que me va a Parce que bendecir. il dit, il va le bénir. Alabanza al Señor. Pero puso al niño ahí. Et bien, mettez tes en distance. Mi niño va a Il morir. dit, petit moi, va mourir. No va a Il morir. va mourir. Porque Dios te lo ha Parce que prometido. bon Dieu te promet Y tout. Sabarebasea no va a Il morir. va mourir. Porque el que lo prometió Parce que bon Dieu promet. es fiel. Como sea. Dios es fiel. Bon Dieu fidèle. Él es fiel a su Il est palabra. fidèle dans la parole. Si Él te promete algo, S'il fait une promesse, mantente fiel. qu'il est fidèle. Todas las cosas pueden cambiar alrededor de Tout le bagage est usted. capable de changer à l'entour de vous-même. Pero si Él lo ha Mais prometido, s'il fait une promesse, si tiene que mover montañas, lo mueve. s'il doit déplacer Y montage, la Rabasea. déplacer. Ay, sui Rabasea. Pero espera en el tiempo de Mais restez Dios. dans le temps bon Dieu. No desmayes. Pas décourager. Que tu fe no mengue. Pour la foi ou descendre. Pon tus ojos sobre Mettez Dios. yeux sur bon Dieu. No hay la circunstancia. Toutes circonstances. Reba sui kai sabaki mamai. Podemos tener nuestro hijo en nuestro brazo. Nous avons un petit nous dans bras nous là. Yo recuerdo y he dado este testimonio varias veces. Moi songe que moi vais témoigner ça plusieurs fois. Tenemos que ir a Surinam Nous devons aller dans Suriname para levantar la obra de Dios allá. pour nous lever lève bon Dieu à l'autre bord. Y mi niña tenía 3 meses. Et puis petit fille n'a gagné 3 En mois. ese tiempo en Surinam era peligroso. Et puis dans l'époque ça, Suriname était très dangereux. Amén, hermanos. Unos le da malaria, no sé cuántas cosas allá. Que mon cap jeune malaria, par contre combien bagaille dans pays ça. Mi esposa dudaba para ir, Madame était douté pour l'aller. pero no entendía el por qué. Mais il pas capable comprendre pour qui ça. Después entendí que era por la niña. Après moi vient comprendre c'est peut-être petite fille. Dios no me puede bendecir con algo Bon Dieu pas capable bénir ma qui on bagaille. y yo voy a servir a Dios menos. Et puis pour mal servir bon Dieu moins. Dios no me puede bendecir con una niña Bon Dieu pas capable bénir avec une petite fille. y me impide hacer la obra de Et Dios. puis pour l'empêcher de faire travail bon Dieu. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Dios no me puede bendecir con un trabajo Bon Dieu pas capable bénir avec un travail. y no tengo tiempo para Et Dios. puis pour me pas de temps pour bon Dieu. Dije, es la niña. On dit ah, c'est petite là. Pues la niña y yo nos vamos. Eh bien petite ça avec nous pour aller. Y compré los tickets, Et puis nous hermano. acheter des tickets. Amén. Y había escasedad en ese tiempo en mi casa. Te qui rasé dans moment ça yo dans caille moi. Porque mi esposa trabajaba y yo estudiaba. Parce que madame moi tape travail, moi même tape étudier. Pero la oficina de impuestos nos dio 800 florines. Mais la officine importe ben 800 florins Suficiente suffit para el pasaje. pour ticket. Y entonces fuimos. Eh bien nous aller. Ella también se fue. Les mêmes tout y aller Mucho aguacero. avec te pile la pluie. Lugares hediondos. Et tout côté était plein de Peligroso. danger. Pero ahí está la niña. Mais petite fille là, Grandote. il était très grand. No murió. Il pas mourir. Pero cuando Dios nos bendice, Parce que bon Dieu bénit nous. nos guarda. Il kembe nous. Nos cuida. Bon Dieu prend soin nous. Él no puede Il bendecirnos. est capable de bénir nous. Y apropiamos de su bendición. Et puis nous prenons Y bénédiction. le Et servimos menos. puis nous servir moins. No sea Nous malagradecido. pas de monde qui pas remerciement. Dios nos bendice. Bon Dieu bénit nous. ¿Qué tenemos que Qu'est-ce hacer? que nous devons faire? Darle todo. Nous devons tout. Amén. Desde el día que entregué mi corazón a Dios, Depuis nan je me mettre kem dans bon Dieu. sin Dios darme ningún material, nada, Sans bon Dieu pas de aucun matériel rien. pero solamente el hecho, Mais seulement li fait. el Dios que creó los cielos y la Bon Dieu tierra, qui crée ciel la terre. se hizo realidad para Il mí. vit une réalité pour moi. Por fin yo siento a Dios. Tout bon me sentir bon Dieu. Por fin cuando me arrodillo siento que alguien me está escuchando. Tout bon les mettre à genoux moi sentir qu'il y a un monde qui écouter. Eso para mí era Pour moi-même suficiente ça te suffit. para dar a Dios toda mi Pour vida, me bailler bon Dieu toute la todo mi vie. ser, alabanza la al vida. Señor. Eso quiere decir que soy perfecto, que no Ça pas veut fallo. dire que moi bon net, moi pas commettre erreur. Pero en gratitud a Dios, Mais moi tellement remercier dans bon Dieu, le he dado mi vida. moi bal vie moi. Amén, hermanos. Le he dado todo. Moi bal tout. Y no le quiero fallar con nada. Moi pas vle faillir dans rien. Aunque fallo, sí. Même si me faille ici. Gloria al Señor.
Pero lo que está en mi capacidad de hacerlo, Mais ça qui est la capacité pour me faire, lo hago. m'a fait ça. Le soy fiel Moi fidèle. en lo más mínimo, Dans plus minime. en mi puntualidad con las cosas de Dios. Dans ponctuel moi dans les affaires bon Dieu. Cuando yo era recién convertido, Là que moi te fait convertir, no era líder, no era nada. mon pas leader, mon pas rien. Era un cristiano salvo, Moi t'es un chrétien sauvé, limpiado con la sangre de Jesús. acheté avec sang Jésus. Yo nunca, Moi jamais, nunca, jamais, nunca jamais llegaba tarde a los cultos. arrivé en retard dans le service. Estar temprano Moi toujours bonheur para meterme con Dios pour mettre là avec bon Dieu. antes que los demás lleguen. Avant l'autre yo arrivé. Porque me gustaba alzar mi voz. Parce que moi toujours aimé lever Y voix. hay gente que tiene problema con eso. Il y a amén. qui a un problème avec ça. Entonces llegaba temprano, Et bien moi t'es qu'on arrivé bonheur, gritaba a mi Dios. on commence à rire dans bon Dieu. Ahora que hago su locura, amén. Peut-être qu'il y a qui dit c'est faux. Amén, hermanos. Amen. No faltaba un culto, Moi pas de manquer un service. aunque cansado, Même si me bouquet, aunque llegué tarde, même si me arrivé tard, aunque sin bañar. même si me pas bien. Alabanza al Señor. Yo estaba allí Mais moi t'es toujours là. porque estaba agradecido a Parce que moi te Dios remercie dans bon Dieu. que me salvó, Il sauvé. me libertó, Il libéré moi. me sanó. Il guérit. Y ahora Dios me ha bendecido con tantas On a bon cosas. Dieu béni avec un paquet de bagailles. Estas bendiciones Bénédiction ça yo. no me pueden alejar de Dios. Pas capable éloigner de bon Dieu. Mis hijos no me pueden alejar de Dios. Puis moi pas capable éloigner avec bon Dieu. Dinero no me puede alejar de Dios. Ni l'argent pas capable éloigner de bon Dieu. Y más usted busca a Et Dios, plus vous cherchez bon Dieu, más usted va a sentir c'est plus vous allez sentir. que estas cosas del mundo Que bagaille dans le monde ça no valen pas nada. vaut rien. Amén, hermanos. Los disfruto, Nous réjouis de yo. pero no apego mi corazón a esas cosas. Mais moi pas coller kem dans bagaille ça yo. Preparar para el Señor. Y ahí ella pensaba, vamos a terminar aquí. Nous allons terminer là. No voy a mirar cuando ese muchacho se va a morir. Pour me pas ouais que petit ça va mourir. El 17. Dans 17 là. ¿Quién Dios oyó ahí? Qui est bon de tendre là? Agar estaba llorando Agar t'a crié. y el muchacho estaba llorando. Petit t'a crié. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Bon Dieu tendait rel petit là. Amén. Porque era niño, Parce qu'il était un petit monde. no entendía. Il va te comprendre. Pero Agar, Mais Agar, no te hablé varias veces. il va parler avec elle plusieurs fois. ¿Por qué estás actuando como una mujer que no tiene a Dios? Pour qui ça qu'elle a pas agi comme une femme qui pas connaît bon Dieu? ¿Por qué estás llorando como si yo no estoy ahí? Pour qui ça t'a crié tant que me pas là? Te hablé varias On veces. parler avec elle plusieurs fois. Te dije que tengo planes con tu hijo. Moi dis moi j'ai un plan pour petit garçon. Alabanza al Señor. Por eso dice ahí que Dios oyó la voz del muchacho. Yo ça lui dit là bon Dieu tendait rel petit garçon. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Et sans là relé Agar lui dit lui, ¿qué te pasa, Agar? qui ça au gain Agar? ¿Por qué tanta melancolía? Ou pas besoin de crier comme ça. ¿Qué tienes? En el versículo 17, ¿qué tienes, Agar? C'est dit ça lui dit qui ça au gain Agar? No temas, Ou pas besoin peur. porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Côté bon Dieu, il tendait rel petit là. Masaya, Sway kama swi rakima seya, uramatima kima sway, ay kima swi kama mama iseya, uramakima saya, insei teme kima seya, urakima swi kama mama iseya, ay kama swia, urakima sei teme kima mama. Oh, te preocupas tanto, rikima sei, kuma swi kebe isaya. Urakima Kima. Oh, el que protege no es tu presencia, el que protege es Dios. Kima suya. Uramakima sei kebe isaya kema. Uramakima mama isei. Oh, Rami, aleluya. En donde está yo la guardaré. Remeisa makima mama. Oh, dele gracias al Señor. Dis Seigneur merci. Dele gracias al Señor. Dis Seigneur merci. No te preocupes, confía a Dios. Pas besoin d'inquiéter, confie dans bon Dieu. Confía a Dios. Confiez bon Dieu. Dios nos guarda, nos cuida. Bon Dieu a protégé, nous a prendre soin. Dios guarda a nuestros seres queridos. Bon Dieu, là que nous pas de vle. Él sabe cómo proteger. Il connaît comment pour protéger nous. Su ángel camina alrededor, anda alrededor. Les anges ils a marché sur alentour de nous-mêmes. Confía a Dios, no dudes. Confions dans bon Dieu, pas douter. 18, ¿qué le dice Dios? 18 là, qui ça bon Dieu dit? Y tal vez usted está pasando por una situación en esta mañana, Peut-être passer dans une situation matin. siendo que Dios habló a una persona en esta Moi mañana. crois que moi senti que bon Dieu parlait à comme matin. Dios le dice a Agar, Bon Dieu dit Agar, deja esa tristeza, quittez tristesse ça. deja eso. Quittez bagaille Y ça. Dios le dice en el 18, Bon Dieu dit dans 18 là. levántate, Levez non. levántate, Levez non. levántate, Levez non. levántate, Levez non. Ramasai Samakiba, Sui Ramasike,
Ponlo en las manos del Señor. Mettez-le dans plan mais bon Dieu. Alabanza a Dios. A veces tenemos miedo de soltar. Que parfois nous peur pour nous laisser. ¿Qué va a pasar? Qui ça pourra passer? ¿Qué va a acontecer? Qui ça pourra répondre? Hay que llegar el momento Il va arriver un moment de soltar, pour de laisser, de ponerlo en las manos. pour mettre dans main. No deja que eso te Pas qu'il estorbe. va ça empêcher. Levántate, Levez non. alza al muchacho Et levez petit là. y sosténlo con tu mano, Et puis Kimbel. porque yo haré de él una gran nación. Parce que m'a fait petit ça a tourné une grosse nation. Alabanza al Señor. No ves la gloria de Dios Pas regarder l'amour bon Dieu. porque estás en esa Parce situación, qu'il est là dans situation. teniendo pena de usted mismo. Et pas Kimbel la peine pour propre En tête. el 19 Dios le La dice, 19 la bon Dieu dit. y Dios le abrió los ojos Et bon Dieu ouvre les y vio una fuente de agua Il va aller en source l'eau. que estaba Il allí. était là. Estaba allí esa fuente. Source là était là. Pero como ella estaba enfocada Mais comme Jésus était fixé en esa duda, sur doute là, en ese odre de agua, dans le sac de l'eau, no podía ver la gloria de il va Dios. capable voir la gloire de Dieu. No podía ver la provisión de Il va Dios capable voir provision bon Dieu. que estaba Il allí, était là. que estaba Il allí. était là. Amén, hermanos. Y Dios estaba con el muchacho Bon Dieu était avec petit garçon. y creció Et puis il grandit. y habitó en el desierto Il habitait dans le désert. y fue tirador de arco. Quand il était venu une qui t'a Y habitó en el desierto de Parán. il habité dans un parent Y su madre la tomó mujer de la tierra de Egipto. et puis maman prend une femme pour aller dans terre Égypte. Amén, hermanos. Pero a Isaac, Mais Isaac, Abraham Abraham, manda a buscar a mujer vous cherchez une femme de Arán, de Ur de los dans Caldeos, Aran ou dans Caldeo. de su familia. Sorti dans famille. Amén, hermanos. Pregunta, Question. hermana Reina. Vamos a terminar aquí, los niños pueden pasar. Sí, a veces nosotros cometemos fallos por ignorancia, a veces por sanamente, a veces creemos nosotros que sanamente, pero cometemos errores. Y yo acabé de cometer un error el día pasado, pero la misericordia de Dios estuvo conmigo. Amén. Y le agradezco a Dios porque el Señor me sacó de un lío que me metí inocentemente. Y me decían la gente, mira, eso no va a suceder si ustedes no mojan la mano por debajo de la por debajo de la mesa. Pero gracias al Señor que no tuvimos que pasar la mano por debajo de la mesa. Que me metí en ese lío inocentemente y el Señor a los que son inocentes los saca. Y si no hubiera sido así, por lo menos ustedes saben más o menos de lo que estoy hablando, de ese dinero, que era de gente, de trabajadores de aquí de Bonaire, quizá me hubieran condenado. Pero yo le doy gracias al Señor que estuvo conmigo y obró, y a ese dinero no lo tocaron. Gloria a porque Dios. yo oraba y le decía, Señor, tú sabes de dónde viene ese dinero, que no es de lavado, que no es de droga, que es del sudor de gente que trabajan. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me libró de la cárcel quizá. Y si Él obró de que no tocaran ese dinero era porque era justo de que no lo tocaran. Aleluya. Y yo le doy gracias al Señor y por eso lo aclaro en esta mañana, de que ese dinero no lo tocaron. Y podían tocarlo porque fue un delito, porque no se declaró. Pero el Señor en su misericordia me salvó. Y yo le agradezco al Señor hoy por su misericordia que estuvo conmigo. Amén, hermanos. Y los que dudaron, y quizás los que tienen duda, así fue y Dios lo sabe. Y le doy gracias al Señor por todo. La gloria sea de Dios. Gloria a Jesús. Amén. No sé quién lo sabe, quién no lo sabe. On va connaître qui connaît qui les qui pas connaît Amén, pero como ya la hermana habló, et comme c'est à parler. gloria a Jesús, la hermana no llevó bolitas, pero llevó, llevó dinero de gente de acá que le dieron para llevar para allá. Et c'est à te porter l'argent moun à l'autre bois, là t'as voyagé. Y ese dinero pasaba cierta suma Eh bien l'argent ça a dépassé en quantité. que uno podía llevar sin Et on declarar. capable aller avec lui sans pas déclarer. Amén, hermana pasó sin declararla, Eh bien c'est à te passer avec lui sans déclarer. porque la suma estaba debajo de lo que tenía que declarar. Parce que somme dans s'il était en bas, quantité de déclarer. Por eso ella pensó que no tenía que declararlo. Pour ça dépenser pas besoin de déclarer ça. Pero ella tenía dinero de su mismo, de ella misma, Mais elle te gagne l'argent avec dans main li. y las dos juntas sí pasaron esa suma. Et puis tous les deux quantités ça yo dépassé. Y le quitaron todo ese dinero. Et puis yo était tout l'argent. Los ¿Cómo?
Amén. Y los hermanos de Haití, Santo Domingo, saben lo que es eso. Et frère haïtien dominicain yo kon ki ça ça est. Porque ustedes dan gente dinero para llevar para su gente Allá allá. que va voyer ko pour moun yo en dehors. Es un lío muy grande, amén. Habler dit ça son Pero Dios se glorificó. Bon Dieu glorifié lui. Amén. Y se le devolvieron todo ese dinero. Puis on remettait tout l'argent encore. Abrieron ahora un MoneyGram. Et on hermanos. MoneyGram kounya. Entonces no den más a la gente su dinero. Paga allí y manda su dinero para su gente allá. Kounya Eso pas besoin más- bailler mauvais moun l'argent pour encore. En MoneyGram, hermana, si hay más seguridad que usted con el dinero por allí. MoneyGram Porque pi assuré. yo le aconsejo a usted haga uso de MoneyGram porque a veces la gente mismo llama y allí viene Reina contando dinero y lo pasó también que robaron a una persona que Moi conseille al porter l'argent bailler voyer la MoneyGram parce que si vous bailler moun l'argent gen moun k'ap dit tête moun gen paquet l'argent sur yo. para aclarar lo que los que no sabían de eso porque la hermana testificó, eso fue y Dios se glorificó. Amén. Et pour déclarer ça c'est bon Dieu même qui glorifie dans les affaires. Hemos orado tocante eso, Dios se glorificó. Hay otras preguntas, no tocante eso, pero del tema. O Une autre remarque, question encore. ahí vemos la misericordia de Dios. Amén. Là nous miséricorde bon Dieu. Gloria a Jesús, que Dios nos guarde. Que Dios... Podemos estar de pie en esta On mañana. nous lever camper matin. Vamos a dar Dios On gracias. dit bon Dieu merci. Gracias, dele gracias al Dis bon Dieu Señor. merci. Dis Seigneur merci. Dele gracias al Señor, aleluya. Adorez-le, on dit merci. Glorifica seu nome. Gracias, Padre Santo. Danke, Padre mi Rei. Danke, mi Rei. Danke, mi Senhor. Bota precioso, Jehová. Bota grande. Bota Dios Todopoderoso. Bom merece tu honra y gloria. Oh, alabanza al Señor. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso. Danke, danke, mi Rei. Danke, Senhor, jamás, Padre Santo. O palavra aumente, Deus mío. Senhor, vou mandar a palavra aumente, Padre Santo. Tata, me te rogava, Deus de la glória. Tata, oh, Deus glorifica o mensagem aumente, Padre Santo. Prosperar a palavra, Deus mío. De cada coração aumente, Tata Santo. E o da povo, Padre Santo. E o da boiuna, Deus mío. Para nós por praticar a palavra, Deus mío. Oh, Deus de la glória. Onde que nos passa, Deus mío. Para nós dar testemunho, Padre Santo. Oh, Deus de la glória. Para nós identificar nós mesmos, Padre Santo. Como embaixador de cielo, Padre amado. De reino, Padre Santo. Oh, Deus, bendice o povo aumente, Padre. Toca cada coração aumente, Deus Sí, oh mío. Dios. Senhor, boa graça. É suficiente para a igreja, Padre. Vou comprar, Padre Santo. Com o sangue precioso, Jesus. Senhor, danke aumenta. Danke, Padre. Danke, mi Rei. Em nome de Jesus, Tata. Me dá agradecido. Me dá danke, mi Deus. Amém. Amén. Amén. Por cinta, alabanza al Señor. Vamos estar ensemble, bien-aimé. Nos hermana Ingrid que informe de Simán, alabanza a Jesús. C'est Ingrid